Ko te mema Pāremata hou o ngā kākāriki ki te pokapū o te whanganui atara, ka whakaoti i ana mahi hei kai kauni hera o te whanganui atara a tērā wiki. I tana wehena atu, ka koha atu ia i ētahi o wana utumahi ki te Mīhana o te whanganui atara, ka tahi ia ka whakarite mo tana kōkuhuna atu ki Pāremata. Anei a te rina kōwhai. E tau haere ana te noho ki tōna kāinga tuarua, hou. Ko te whare Pāremata, tēnā. Ahakoa e noho tahanga ana ngā tūru i tēnei wā, ko te pōtiki o ngā mema Pāremata o ngā kākāriki, e rite ana ki te wero i te kāwanatanga hou. You need to listen to the people, and if you don't, you will have hell. You will not be able to get anything done because we will be such a pain to deal with every single day. Hei a pōpō, whakapuakitia ai ngā hua whakamutunga o te kōwhiringa pōti. He haurua miriona o ēna he pōti motuhake. I te tau 2020, e 56 ōrau o ngā pōti motuhake i haere ki ngā pāti o te taha Māui. Ko tā Tamatha Paul e whai nei kia mārama pū ai te taha matau ki tāna tū. You know, I want them to know that representatives like myself are going to be in our communities, making sure people know what it is that you're planning to do, and that we use every single tool available to us to stop harm from happening to our community. I te pō o te kōwhiringa pōti, i whakaehuaka a Tamatha Paul i te tūru o Wellington Central. He mea tango atu i te rōpū reipa, a i kaupare hoki i te ngaru kahurangi i haruru ki te nuinga o te motu. Nā tana ekenga ka tū te pōtitanga motuhake a te kaunihira o te whanganui ātara ki puke hīnau, hei whakakapi i tana tūranga. Ko tāna i tēnei wā, he mahi i ngā tūranga e rua, ā hei te paraire ia ka heke. I'm really keen to donate my salary to the Wellington City Mission. They're doing incredible stuff at the moment, opening a whole lot of transitional housing for the most marginalised people in our city. Au tonu ana tana titiro ki te rutu i ngā take i rutua e ia i te kaunihira. He take ērā e hiahi ana ia kia āta whakaitia ngā tahitia i roto i te kāwanatanga hou. You know, I'm sure we can all agree that we would like to have a livable planet. I'm sure we can all agree that we would like families to have enough to put food on the table. So, you know, hopefully we can do some good stuff. Kaore kore, ka kitei tōna ihi, wehi, wana, a ka rongohia ake i ngā pakitara o te whare nei. Te rina kōwhai, te ao mārama.